abanyekongo bararambiwe, abanyarwanda bararambiwe, akarere karakurambiwe. Ni ayahe mateka ugiye gusiga? None Majoro Gerald Bahinda bamurasiye Rucuru mu minsi mike ishize. Majoro Byutsa Nicolas bamurasiye Rucuru. Imiryango yabo murimo murabafosinga ngo n'ikiriyo ntibagikore. Ejo bajya kubashingura, intumwa yawe, umujyanama wawe mu bijyanye n'umutekano kabarebereye, ururimi araruca araruma. Imiryango mwari mwayitegetse nayo iraruca iraruma. None uragira ngo niko bizakomera? Barangiza barakubesha ngo baragukunda. Ariko ejo mwashinguye Majoro Gerald Bahenda, mushingura Majoro Byutsa Nicolas n'abandi benshi mutashatse ko amazina yabo n'imyirondoro ijya ahagaragara. Hari n'abandi inyamaswa zaririye ejo bundi mu birunga, n'abandi zirakomeza zibarye. Ariko mwa babyeyi mwe b'u Rwanda, sinumva ukuntu mubyihanganira kugeza ubu ko abana banyu bakomeza kugwa mu misozi ya Kongo, barangiza bagira nabo babazanira bakababuza ikiriyo, bakababuza kubavuga, bakababuza kurira abanyu, abana mwibibyariye. Abandi ntimuzi niyo baguye bariwe n'ibikona muri Kongo, abandi bashinguwe sinzi mu migenda n'ibiki. Muri ko murarwanira iki hari? Turabizi ko mu Rwanda muri gereza ntimwavuga, uvuze barakotora, uvuze bajyana imageragere, apana bajyana Rusororo, niba batajyanye muri Nyabarongo ugize amahirwe bakajyana imageragere. Ariko aho bigeze, nimudahaguruka abanyarwanda ngo mwivuganire, mwirwaneho, murashira nk'udushishiri, murashira nk'udushishi, mugeze aho mutarira n'abo mwabyaye, aho mudakora ibiriyo by'abo mwabyaye, ngo Kagame atabamaraho. Kubamaraho kurenza uko ni ukuhe? So je ndi umunyekongo, mumbabarire reka mvuge ibya Kongo, ariko Kagame we, dore sinzi umuntu babwiye muri Bibiliya ngo dore aho imbwa zaregatiye amaraso ye niho zigiye kuzaregatira yawe. None Kagame nawe singusabira yuko imbwa zizaregatira amayezi yawe n'amaraso yaho zaregatiye y'abakongomani. Ndagusabira yuko ejo twazabona uhagaze imbere ya ICC wisobanura ibyaha wakoze. Wewe Kabarebe utangiye kwipakurura Kagame kwa kundi kwa Bill Joga ati ntago nica ahubwo barabanyicira. None utangiye kwipakurura Kagame ati niyo watubwiraga ngo tuzaremeza killing machine. Utangiye kwiregura utari wagera imbere ya ICC, utangiye kwipakurura shobu. Sigaho uracyari umuhindo w'imvura. Imvura n'amahindu biracyaza bibiri. Generale mu yewe muganga, harya ninde harya muganga, gaturagenda tukurira Rwandere n'ibikini. Sawa, nta kibazo, tegereza amateka yawe. So inshuti bakongomani muvuga ikinyarwanda, namwe banyarwanda, inshuti za Kongo, igihe kirageze ko mubwira Kagame ko ibihe biha ibindi kandi nta kidahinduka, nta n'imvura idahita. Natumva ibi tuvuga, abana be bazajumva, cyangwa se abuzukuru be bazajumva, kuko Abafaransa baravuga ngo le meilleur allié de la vérité c'est le temps. Vous pouvez manipuler l'histoire comme vous le voulez,
Mais la vérité est têtue. Je dis bien, la vérité est têtue. Le parti au pouvoir au Rwanda n'est pas éternel. La famille Kagame au régime rwandais n'est pas éternelle. Mobutu yaravuze ngo tout va changer, tout doit changer. Murakoze. akakubona intumbi yawe birarambiranya aho bigeze kubijyamo cyane. Reka nisubirire ku biriho uyu munsi, kandi ndashaka kuvuga ibijyanye n'igihugu canje cya Kongo, kuko wa mugani wawe ngo uraribwa, naje ndaribwa. Ndumva nshaka kubona intumbi yawe. Birarambiranya aho bigeze. Isi yose irambiwe ibyo ukora byose, barashaka kukubona nawe. Reka nikosora, Imana imbabarire. Sinshaka kubona intumbi yawe, ndashaka kukubona uhagaze imbere. Uyu munsi bavandimwe munkurikiye namwe muri kunyumva live, mumbabarire kuko hari aho bigera ikibindi wakomeza ugasukamo, hari aho kigera kikuzura. ngo abakongomani bavuga ikinyarwanda barakandamizwa mu gihugu cyabo. Nta soni ufite? Ngo impunzi ziri mu Rwanda n'ahandi ngo zangiwe gutaha mu gihugu cyababyaye aricyo Kongo. Nta soni ufite? Ejo bundi izo mpunzi zigusaba gutaha iwabo ukazimeshamo urusasu, izindi ukazifata ukazijyana amageragere. Nta soni ufite Kagame? ngo abanyekongo bavuga ikinyarwanda ntibisanga mu miyoborere y'igihugu cyabo. Nta soni ufite? Ntabwo wibuka ko ejo bundi muri guverinoma ya transition habayeho guverinoma ya 1+4, kandi muri abo ba 4 harimo Azarias Ruberwa ari mu Rwandophone. Nta soni ufite? Hanyuma ngo hari genocide ikorwa muri wewe genocide meze wamaze kuyifata ko ariko gatebo uyoreramo. Reka ngaruke kuri suje y'uyu munsi. Bavandimwe banyekongo, nimuhumure. Uyu Kagame mubona uyu munsi amateka yagiye gushirwaho akadomo. Akenshi njamera nka kwa kundi ko wamuhanuza utemerwa iwawe, ariko amateka ya Kagame agiye gushirwaho akadomo, kuko aho yahohoteye abanyekongo birahagije. Erega burya ngo imegeri urazirya ukishimura, urarya haba kera ukaziryamo inyo neza. None nawe Kagame ndabona urunyo rwo mu megeri nirwo rugiye kukuryohera. Kuva 1996 wica abakongomani, mbese kurya bavuze ngo agatoki kamenyereye gukomba gahora gahinnye. Ejo bundi hari Bunagana, tumva ngo Rucuro nayo, tumva ngo Rumangabo nayo, tumva ngo Kiwanja nayo, none turumva ngo Kibumba nayo. Uraribwa ngo na Goma nayo ugiye kuyifata. Mama we, dore abashi bafite umugani bajya bavuga ngo aho kalirire ho bagacira umucira, aho bagatwira umucira, aho kalirire ho bagatwira umucira, ho bagatwira ihunga ryawe nawe Kagame. Lekolole
ene ni rondo abakwishi baishili lonza balibule Orlando Sagampunga he baishili heka ensiku zawe ngola naziganja ntya luguma ntya kabili gasharu kani garhano ça fait trop Kagame, ça fait trop en tout cas. Même la communauté internationale en a marre avec toi. Il faut comprendre désormais que Nyamara. Biraje bihinduke aho bigeze. Reka iyi video sinyigire ndende.